тоготпостук мамиле кылып атабы, эч кандай бир чара көрүшүп, элдин кызыкчылыгы үчүн чечилбегендиктен биз ушул Жалал Абад областындагы ушу тургундарды, аксакалдар, патриот кыргыздын жараныбыз дегендерди ушул жерге чакырып, ошол талаптарды ушул сиздер өзүңүздөр бүгүн койсоңуздар, ошол бийлик, өкмөт ошону чечпей атат. Ошол сиздердин элдин койгон талаптарын биз ошол президентке жеткирели деп ушундай бир тынчтык митинг өткөрүп жатабыз. Ошол жерлерде бүгүнкүгө чейин коюлгон маселелерди көпчүлүк эл алыспа толуу жердеги элдерибиз жакшы угулбай, жакшы маалымат болбогондуктан ушуну топтоп отурабыз. Ал жерде биринчиден Кыргызстаныбыздагы болуп аткан энергетика маселеси. Биз Токойдо жашап, чөлгө барып отун сурап атабыз. Бул энергетика маселеси ушундай болуп атат. Экинчиси болсо, жерге болгон социалдык төлөмдөрдүн көтөрүлүп кетиши. Сактап беришине талап кылабыз. Менде бир күнөө болсо, мени Атамбаев дана бар калып койсуңар. Sen tırnağa kaçak kılmaydın. Militsiya hizmetkarları. Hazır militsiya hizmetkarları alıp etmedi adam. Hazır alıp etmeseler, ben administrasiyaya varamın. Hazır gubernatlığa varan adamla barımız. Militsiya hizmetkarları alıp etmedi orada. Militsiya hizmetkarları alıp ettiler. Alıp ketmeseler hazır administrasiyaya varamız. İçki işler bölümü, buna oşoğun provokatörlerini sizler karab, gülüyor oturasınlar. Karab, gülüp. Buna televizyon, 7. kanal, JTR, Sentyabr, kalgan kanallar, biz sizlerden soranabız. Akayev'tin uağında da çıkışkan şunday provokatörler, tukum meyen urgan, başka meyen urgan. Oşoğun için şunu toktatoylu. Putin ayttı, одни и те же грабли наступаем dedi. Uşunu tak, elge jetkinizdeydir biz soranabız. Men söz berem, har biringizlerge kim süyleyim degenler kelip жазылсын список kılıp, men bermesem onda ayttılar.